i sestre Srpkinje. Srpski narod početkom 90. godina jedva je dočekao pad komunizma. Međutim, nije bio spreman za pad komunizma, a naši tradicionalni neprijatelji decenijama su se spremali za taj trenutak. I dok smo mi muku mučili sa ostacima komunističkog režima, Slovenci, Hrvati, bosanski muslimani, Albanci krenuli su da rasturaju Jugoslaviju. Podršku i pomoć zapadnih sila, svih zapadnih sila, prvo Vatikana i Nemačke, a onda i ostalih. I te zapadne sile su htjele da unište i Srbe i srpstvo. Zašto? Zato što smo mi Srbi u njihovim očima mali Rusi na Balkanu. Tradicionalni ruski saveznici, pravoslavne vere, slobodarski narod koji nikada nije trpeo tuđinsku čizmu, koji se neprekidno bunio, dizao ustanke revolucije protiv okupatora. Zato su uništili Republiku Srpsku Krajinu, oteli trećinu Republike Srpske i sad pokušavaju da ju potpuno unište. Zato su nam okupirali, oteli Kosovo i Metohiju. Zato su postakli jednu samozvanu Bulumentu koja se zatekla na vlasti u Skoplju da proglašava nezavisnost Makedonije i na kraju su onaj kriminalni mafijaški režim u Crnoj Gori, režim Mila Đukanovića, naveli da razbije zajedničku državu Srbije i Crne Gore. Protiv srpskog naroda bila su sva sredstva dozvoljena, ali Srbi su se borili, odolevali, mučili se, bili pod sankcijama, pod blokadama. I uglavnom nisu posustajali. Pored sve sile koju su Amerikanci i njihovi saveznici imali na raspolaganju, izmislili su još jedno sredstvo porobljavanja. To sredstvo se zove Haški tribunal. Haški tribunal su nazvali Međunarodnim krivičnim sudom. A on ne može biti Međunarodni krivični sud. Prvo, ne postoje ad hoc krivični sudovi. To su onda preki sudovi, koje civilizovani pravni poredak ne trpi. Drugo, organ koji je formirao Haški tribunal nije mogao da formira bilo kakav sud. Reč je o Savetu bezbednosti. Savet bezbednosti je zloupotrebio tačku 7 poglavlje 7 povelje Ujedinjenih nacija, koje govori o primjeni sile radi uspostavljanja mira. Da bi negde uspostavio i održavao mir, Savet bezbednosti ima pravo da donese odluku o vojnoj intervenciji. I oni su to poglavlje zloupotrebili da formiraju Haški tribunal. I Haški tribunal je prema njihovoj definiciji ne sredstvo postizanja pravde, uspostavljanja prava, nego sredstvo postizanja i očuvanja mira. Haški tribunal je, dakle, njihove percepciji nešto slično konjici, nešto slično šestoj floti, nešto slično NATO avijaciji. I čim je počeo da radi, taj Haški tribunal je pokazao svoje pravo lice, pred njim je optuženo više od 80% Srba, a svega 20% ostalih Hrvata i muslimana i Šiptara. Optužena su i dvojica naše braće iz Makedonije, a kad kažem Srbi i Srpkinje, mislim i na našu braću Makedonce, koji su najnapačeniji deo našega naroda. I oni su tamo suđeni, s nama su robijali, zato što su branili Makedoniju od šiptarskih terorista. A šta je radio režim u Beogradu? Milošević je odolevao i nije isporučio nijednog Srbina Haškom tribunalu. Međutim, kad su došli ovi izdajnici, dosmanlije, NATO pešadija, oni su realizovali ono što Amerikanci nisu kroz 3 meseca bombardovanja mogli da reše. Oni su uništili kompletnu domaću privredu, proizvodnju,
otpustili ogroman broj radnika, likvidirali domaće banke i prepustili nas na milost i nemilost okrutnom kapitalizmu u njegovoj najgoroj liberalističkoj varijanti. I te dosmanlije počele su da isporučuju srpsko meso kao glavni izvozni proizvod. Počeo je Zoran Đinđić, nastavili su svi ostali režimi dosmanlijski do Borisa Tadića, koji je na kraju isporučio Stojana Župljanina, Radovana Karadžića, Ratka Mladića i Gorana Hadžića. Isporuka Slobodana Miloševića je predstavljala najveću izdaju u istoriji srpskog naroda. On je isporučen na Vidovdan, najsvetiji srpski nacionalni praznik, isporučen je kao bivši šef države srpskim neprijateljima. To znači da su tadašnji vlastodržci u Srbiji bili produžetak srpskih neprijatelja, sredstvo srpskih neprijatelja. Veoma sam srećan što sam optužen pred Haškim tribunalom, što mi se ukazala šansa da se tamo borim, da rasturim tribunal. Meni se čini da sam ga zaista rasturio, a vi mislite kako hoćete. I pored tog rasturanja Haškog tribunala, gde sam koristio sva sredstva, pravničko znanje, elokventnost, ali najviše inat, prkos i bezobrazluk. U inačenju prkos i bezobrazluku u tome mene niko nije mogao prevazići. I danas smatraju haške sudije i tužioci da su znali s kim imaju posla, ne bi me nikad ni optužili. Nakon 12 godina vladavine Dosmanlija, istekao je njihov rok trajanja, Amerikanci i Europska unija su ih otpisali i doveli su na vlast naprednjake. Nažalost, naše nekadašnje najbliže saradnike i saborci, ljude koji su se isticali kao srpski patrioti, kao nacionalisti, kao borci protiv globalizma, kao borci za odbranu srpskog naroda, predali su se u ruke srpskim neprijateljima. I nije ni malo slučajno što je na dan predsjedničkih izbora 2012. godine Tomislavu Nikoliću iz Brisela stigla čestitka u 5 sati popodne, a izbori su trajali do 8 sati navečer. Unapred je sve bilo rešeno. Zašto? Zato što su naprednjaci dali čvrsto obećanje da će izdati više nego što su izdali žuti, Demokratska stranka. I oni su to učinili odmah po pitanju Kosova i Metohije. Za nekoliko dana više nego što bi demokrate možda i za 10 godina. Jer demokrate su se ranije bojale reakcije srpskog naroda i veoma snažne opozicione srpske radikalne stranke. Kad je izveden pokušaj puča u Srpskoj radikalnoj stranci, kad su se ocepili ti izdajnički naprednjaci, kad je naša stranka teško ranjena, na političkoj sceni Srbije nije imao ko da se suprotstavi samovolji režima. Taj režim se naprednjački na svim poljima pokazao gori od osmanlijskog. Povećan je stravično broj nezaposlenih, povećan je međunarodni javni dug, sad iznosi 70% ukupnog bruto nacionalnog proizvoda, nekoliko novih milijardi evra su imali zaduženja, proizvodnja dalje opada, sad se hvale da su postigli neke rezultate u stabilizaciji budžeta, u smanjivanju budžetskog deficita, ali to je samo jedna finansijska finta, kako se to kaže, oni su samo promenili meseca u kojima su obračunavali određene stavke. Pa su recimo u stavke maja meseca obračunali sve prihode iz maja, neke iz aprila, ali nisu sve rashode, premestili su za naredni mesec, kako bi u ovom mesecu situacija izgledala zaista bolja nego što je bila prošle godine. Čim su
naprednjaci raspisali one vanredne izbore 2014. Gromoglasno su obećavali narodu i građanima Srbije da će se živjeti bolje. A odmah posle izbora smanjili plate i penzije. I sad se živi bolje. Najbolje bismo živjeli da nemamo plata i penzija. Afera aferu sustiže, najveća od tih afera je afera Esmark, čini mi se da sam to govorio svojedno kad sam gostovao na Pančevačkoj televiziji. Ne bi vam ponavljao neke osnovne stvari koje sam tada izjavio, iako je to bilo pred neka 2 mjeseca. Šta nam se sada dešava? Nema pomaka ka ekonomskom ozdravljenju. Poljoprivredu nam dalje uništavaju. Kako? Oslobođeno je domaće tržište za stranu robu. I naši poljoprivrednici ne mogu da se nose sa uvoznom robom iz Europske unije. Jer Nemci i ostali Evropljani daju ogromne donacije svojim poljoprivrednicima, ogromne subvencije. Mi nikada nećemo biti u mogućnosti našima da dajemo tolike subvencije. A onda naši ne mogu da konkurišu jeftinom mleku sa zapada, ostalim proizvodima, mesu. Čak nam dodaju staro meso koje je trebalo uništiti, jer tamo u Europskoj uniji meso u zamrzivačima ne smije da stoji duže od 6 mjeseci. Istekne taj rok, umjesto da ga unište, oni ga prodaju u Srbiji po nižoj ceni. Imali smo šansu da osvojimo rusko tržište poljoprivrednim proizvodima kad je Europska unija provela blokadu Rusije, a Rusiji uzvratili istim merama. I krenulo izvoz svinja, a onda je mafijaški, režimski, uvozno-izvoznički lobij počeo da kupuje hrvatske svinje, pa da ih izvozi u Rusiju kao srpske. Pa su onda počeli da uvoze poljske jabuke, da ih izvoze u Rusiju kao srpske. Kao Rusi se daju prevariti. Ne daju se oni prevariti i zašto bi dozvolili da ih neko vara? Naprednjaci su se kao grlom u jagode predali na milost i nemilost zapadu. Oni održavaju privid želje za održanjem prijateljskih odnosa sa Rusijom. Ali to nije nimalo iskreno. Jer oni neprekidno izjavljuju da priznaju integritet Ukrajine, uključujući Krim. Onaj ko kaže da je Krim sastavni deo Ukrajine, taj neprijatelj Rusije. Jer je Krim čvrsto unutar ustavnog sistema Rusije. I to je nešto što se ne može dovesti u pitanje. I Rusija ima ogromno strpljenje prema nama u odnosu na ono kako se naš režim ponaša prema Rusiji. Međutim, ni to Zapadu nije dovoljno. Oni sad Vučića stavljaju pred betonski zid gdje više nema uzmicanja. Oni od njega direktno traže da Srbija prihvati prijem Kosova u Ujedinjene nacije. Oni od njega traže da Srbija pomogne obaranje Milorada Dodika i praktično ukidanje Republike Srpske. Ona bi formalno opstala, ali ne bi imala skoro nikakve ozbiljnije nadležnosti. Oni od Vučića traže da prizna da se desio genocid u Srebrenici i da 13. jula ide tamo pokajnički, da u ime srpskog naroda kleči, podsjećaju ga na Vili Branta, koji je klečao u Varšavskom getu. Oni traže od njega mnoge druge stvari i on se sad našao u čudu. Šta će da uradi? Mi smo mu danas poručili sa konferencije za štampu da ne smije da se igra. Jedan pogrešan potez znači će propast i za zemlju, a i za njega lično. Vidite, naša velika prirodna šansa je bila izgradnja Južnog toka, gasovoda kroz Srbiju. Zapad je to zabranio. Preko Bugarske. Bugari su pod pritiskom Europske unije odustali. Sad Rusi traže drugu varijantu. Preko Turske, turski tok, dovoze gas do grčke granice. I sa Grcima već ugovaraju da taj gas ide dalje, gasovod ide dalje.
i uspostavili su kontakt sa makedonskim vlastima i našli zajednički jezik da gasovod ide dalje preko Makedonije. A onda je krenula pomama na zapadu protiv vlade Nikole Gruevskog i pokušaj njenog obaranja. I otvoreno se to radi kroz savez šiptarskih terorista i makedonskih izdanika. Sve stranke u Makedoniji koje vezuju makedonske zastave sa šiptarskim izlaze na demonstracije da obore sadašnju vladu, su izdajničke stranke, nema sumnje. Mi se nadamo da će Nikola Gruevski odoleti, ali kako će biti ostavke da vidimo u narednim nedeljama i mjesecima. I čim se malo uzjogunita vlast u Makedoniji, Amerikanci krenu sa šiptarima sa Kosova. Ovaj teroristički napad u Kumanovu, u okolini Kumanova, je direktno inspirisan od strane Amerikanaca. Ovoga puta Makedonci su uspjeli da se odbrane. Kako će biti sljedeći put, nekim je Bog na pomoći. Našu podršku imaju. Kako izaći iz svega ovoga? Ne može se sedeti na dve stolice. Ne može se ni Vučić, ni naprednjačka vlada zaklinjati u isto vrijeme na prijateljstvo sa Rusijom i na ulazak u Europsku uniju. To dvoje ne ide zajedno. Sad je Vučić i pred ultimatumom da zavede sankcije Rusiji. Ako to uradi, dopado smo potpuno. Ne samo što je ogromna sramota na nama, nego ekonomski to više ne možemo podnijeti. Mi ćemo zato na Vidovdan 28. juna u 18 časova održati u Beogradu veliki protestni miting, gdje ćemo detaljno izložiti svoje stavove po svim ovim pitanjima i posljednji put upozoriti režim da se ne igra glavom, da ne selja dalje u ovoj izdajničkoj politici, da se trgne i traži novu varijantu. Koja je to nova? Jedina optimalna varijanta, to je varijanta integracije sa Rusijom. Rusija može biti u opasnosti, može biti u krizi, ali Rusija ne može propasti jer ima ogromnu teritoriju, ogromne resurse i veliki narod. I što je jedan pametan čovjek u srpskom narodu nekada izjavio, mi Srbi u olujnim vremenima treba svoj mali čamac da vežemo za veliki ruski brod kako ne bismo potonuli i kako bismo savladali Oluju. Šta je dalje neophodno? Mi treba da uđemo u vojni savez koji se formira pod rukovodstvom Rusije, takozvani ODKB, Odbor dogovora o kolektivnoj bezbednosti. U tom savezu su već Rusija, Belorusija, Kazahstan, Tadžikistan, Kirgistan, Jermenija. Mi treba da uđemo u taj savez. Šta dobijamo? Dobijamo zaštitu. Ko bi napao Srbiju, to bi bilo isto kao da je napao Rusiju. Mi sad nemamo novca da kupujemo savremeno naoružanje. Naši tenkovi i ostala tehnika stari su po 40 godina. Nemamo čega da kupimo. Ne možemo ni hleba više da se odreknemo jer nemamo dovoljno hleba. A kako možemo riješiti taj problem? Možemo ulaskom u ovaj savez. Prvo što bismo tada dobili mnogo naoružanja besplatno, što bismo imali mogućnosti da otvorimo ruske vojne baze na teritoriji Srbije, pre svega protiv avionsku i protiv raketnu zaštitu, raspored ovih raketa S-300, S-400 i savremenijih tipova, što bismo imali jedan solidan finansijski priliv jer bi određen broj ruskih vojnika i oficira žive u Srbiji, tu bi primali plate, tu bi im bile porodice i tu bi trošili novac. I drugo, vi znate da su Rusi nama toliko bliski narod da zapravo mi teško neku pravu razliku možemo da nađemo. I onaj ko nikada nije učio ruski jezik, razume brata Rusa,
onaj koji nikada nije naučio srpski, razume brata Srbina. Sve što proizvedemo, bukvalno sve, može da izađe na rusko tržište. Ovaj režim ne nastupa iskreno prema Rusiji, pokušava da je prevari i ne uspeva u tome. Evo, već više od godinu dana se batrkaju, ne bili izvezli 10.000 Fiatovih automobila iz Kragujevca na rusko tržište. Ali Rusi znaju da to nije naša proizvodnja, da je to italijanska proizvodnja, da se to samo sklapa u Srbiji i neznatan broj delova da se proizvodi u Srbiji. Kad bismo mi imali šansu da sve to prodajemo u Rusiji? Tek onda kad se ekonomski integrišemo, kad uđemo u Carinsku uniju, kad carina na granici Srbije prema zapadu bude istovremeno i ruska carina. Onda sve što se proizvede u Srbiji, makar strani proizvođač proizvodio, makar sa stranim sirovinama, sa stranim delovima, sve to ide slobodno na celokupno tržište ove unije, Carinske unije ili Evroazijske unije, koja se tek projektuje. Dakle, izlaza ima, šansi ima, samo nam treba hrabrosti. Nama nije mesto u Evropskoj uniji. Nemamo tamo šta da tražimo. Tamo su koncentrisani svi naši neprijatelji. Ako odemo u Evropsku uniju, nema nikad ništa od oslobađanja Republike Srpske Krajine. Nestaće Republika Srpska. Definitivno će se odvojiti Crna Gora od srpstva. Nikada nećemo uspjeti da povratimo Kosovo i Metohiju. Raspašće se Makedonija na pola, Šiptari će uzeti ono na šta pretenduju, šta će biti s ovim drugim delom, ko to zna, možda će ščepati Bugarska. To je sad već hipotetičko pitanje. A ako ne idemo u Evropsku uniju, ako se integrišemo sa Rusijom, kad tad, za 10, 20, 50, 100 godina, mi možemo očekivati da će se stvoriti međunarodne okolnosti da oslobodimo Republiku Srpsku Krajinu. Čak mi inim putem, samo kažemo, povucite svoje trupe sa Srpske Republike. Tad možemo računati na ujedinjenje Republike Srpske sa Srbijom. Tad možemo računati na ujedinjenje Crne Gore sa Srbijom. Tad možemo računati na oslobađanje Kosova i Metohije. I tad možemo računati ne baš na ujedinjenje, ali na jedan bratski, prijateljski savez sa Makedonijom u okviru zajedničke integracije sa Rusijom. To je ono što mi želimo. Možemo li to da ostvarimo? Mi smo od 2008. godine bili teško ranjeni i dugo smo bolovali tim ranama. Izgubili smo status parlamentarne stranke. Mnogo nas je članstva napustilo. Mnogi su se članovi pasivizovali, povukli. Međutim, mi smo evo već više od pola godine krenuli ubrzano da obnavljamo Srpsku radikalnu stranku. Imamo veliki povratak starih članova. Oni koji su bili pasivni, koji su bili razočarani, ali i oni koji su prelazili u druge stranke. Sad svi vide ko su naprednjaci. Više tu nema nikakvih zabluda. U naprednjacima ostaju samo oni koji su dobili posao od naprednjačke vlasti ili određene privilegije. Oni koji žive još teže nego što su živeli, sirotinja, nezaposleni, nemaju šta da očekuju od takve vlasti. Koja je garancija da ćemo mi održati naša obećanja? Garancija je u tome što vas nikada do sada nismo prevarili. Što smo uvijek radili onako kako mislimo i mislili iskreno onako kako radimo. Garancija je u tome što nikada nismo ništa bitno menjali u svojoj ideologiji, svom političkom programu od kad smo formirali Srpsku radikalnu stranku do danas. Mi samo razvijamo svoju ideologiju i samo razvijamo svoj program, a suštinski se ništa ne menja.
Čime vam još možemo garantovati? Time što je Srpska radikalna stranka pročistila svoje redove. Što iz naših redova otišlo sve ono što nije valjalo. I ima još nešto čime vam možemo garantovati. A to je naša spremnost da se žrtvujemo za svoj narod, za otadžbinu, za svoju ideologiju, za svoju stranu. Naša čvrstina i odlučnost da nikad ne popustimo pred srpskim neprijateljima. To su dakle garancije koje mi nudimo. Ne dajemo prazna obećanja. Mi nemamo nikakvu centralu u inostranstvu. Naša centrala je u Srbiji, u Beogradu. Ovdje se, isključivo ovdje kreira naša politika. I zato s nama niko ne bi mogao da razgovara jezikom ucena. Zato s nama niko ne bi mogao da nameće ultimatume. A imali bismo čvrstu osnovu s koje delujemo, imali bismo čvrst savez koji nam pruža bezbednost, da pokažemo šta znamo, da pokažemo šta umemo, koliko možemo, a ubeđen sam da bi to značilo izlazak cele Srbije, celog srpskog naroda iz ekonomske krize i socijalne bede. Hvala vam što ste došli na našu konferenciju.